saa cia vilingi wa mauvo. Nina wekwatu kana musia yise wa Mutongo TV ngwatani wa mukamba watinda nesa muthenyani wa umundi twi wakana matuko ni 11 mwai wakana mwaka wa 2024 karibu ndeni wa vilingi wa mauvo mwendone wa saa 3:30 siawe wa masama avileka ya umiloni wa suani umanyiri tulacha katika monova kwitu ukamba na ndi yonde tunena ni kwesela ile 3 kenda 15 namba ya otumani mukube batende vi tuma otumani wa kuvau na uyambise na ndito Mutongo TV na ndeni wa mitandao itu ya mekumo kandilie wa tio otumani wa kuvau yulua mauvo maitu ni nguona nyenito wa rasa skipo kwa nzomo na ke ulo kwa lula mauvo akwanzia ya meko ni Sharon Ndinda kwa oyutu ambako na amwe kati wa wadatu manenge tebu itu. Alatukumbanesye ne vamwe na itina wakukilia kwa ivinda ya saa Raila ni wanene ya mukoma wa matakitali ayanda serikali idhukise kiocho. Zama yokunikiliwa Ilovia mbungeni ya Makueni kuweta ni meudhia na livoti ya mwiki wa masavu yuluwa mitumile ya Ilovia Makueni. Misi iliku ya katangi masako kukile idhoko umwe ayuwa ngukusi ya munyanyae na ke owa angitesi yake. Na ofisa wa ukunikiliwa nzeve masako Dominic Chalo kuwetambua yuwa nginya mwai wa 5. vilingi wa mauvo. Karibu ni umanyithie na tuyambianikana kwa mithenya miongo 28 kuma mukoma wa matakitali wambia kwi umundi mutongoi wa ulei Raila Odinga niwe yumilia kukule serikali yoneve na vata wa kwithukise kio cha matakitali na maofisa angi mauiti alame mukomoni no kana kwita na sekta ya uiti kuyanana na Raila ni kana mikomo yale kuungamwa oyu yethewa yete mbanga na meisio menene itesa kusieka kola kuyenende kumono na kuvalana kwa sekta eno masipitali ni manene ma serikali nginya ala makuya nduani. Benjamin Mwaka ni wakwambisha vilingi wa mauvo na ile bote. Thino wa kikalo na andikima mauvo Raila ni wavunzia kuvindia kwa ivinda yasa savali ni wathuithia serikali na madaktari metikile kwiwana nokana kumina mikomo athukumi sektani ya huiti ila yende kwikia thina munene mathayuni ma mamilion ma NND. This is a crisis that has serious ramifications. We want this crisis to be resolved. We have not spoken before, but we want the government to take notice that we cannot remain silent for a longer time when this is persisting. We ask them to act now. And if they don't, of course they know that the consequences will be very grave indeed. Kuyanana na Raila ni kana mikomo alia kuungamwa ithwathitia sekta ya witi thinguvyo na ngwatanio icio nthe cia maofisa ma witi niciailekala mesani na kuseuvya mawigwano ma kuciukithia wiani vandu va kulumililia miungamo ya myomo. The strike has disrupted healthcare in the country's 57 public hospitals. We are of the view that the situation is moving from bad to worse, and soon we will have a full-blown crisis in which all health workers will don their tools. Kavindane kaune nzama ya mbunge ya maundu ma leba ni athingila chuma chukite ethwa mikomo hivi ni kiwani serikali ndio lazima kumandhia NND usunge wa kutoa kukonya ngusanisio isi ya mikomo na ile yonekana yuthela na mituke zamae liweta NND ni maumite muno na kiocho ni chaile kwithukiwa. Madaktari ni watu muhimu sana na tangu huu mgomo umeanza wamama wamekuwa wakihangaika sana, especially kwa upande wa leba, na tungependa kuambia madaktari kama hii kamati iko na nyinyi, tutawasikiza kwa sababu Tuesday walikuwa hapa wakisema wanataka kusikizwa. We have given every concerned 7 days notice to appear within ourselves. At least we make this one end. Also, we like to let also the Minister of Health, county government and the concerned. It is true, it's the right of the doctors to go to the demonstration.
So we don't want to see them suspending the doctors from the work unless we get the solution. We had given time to the Ministry of Health because they were actively dealing with this issue, and we thought that by now they would have found a solution. But it has now come to a realization that it is now going to, 1 month is going to end in a few days, and we don't have a solution yet. Mukomo wa madaktari numini mwe yumwe na amwe maundu mutia halamenda meaniwe ni serikali nivumwena kuandikwa kwa madaktari mama vundusiani Dr. Intans ukulyo huloleanitwe na uovyo kwa kilungu kinene ni serikali evo President William Ruto ulakwi wachumwa unawetie ukwati wa nthio oyu uthitikilia amwe mama wendi mama daktari kuyaniwa. The issue of internship has brought in SRC. SRC is one of the department at the Ministry of Labor. Therefore, we need to come in as a Ministry of Labor, as a Committee on Labor, so that we may try to bridge on the issue of SRC, where it's coming up to give a direction on how much maybe an intern at a doctor or diploma from the Ministry of Health should be paid. Therefore, as a committee, we mostly saw it because the internship for doctors is basically a Ministry of Health issue. We felt that the Ministry of Health will be able to manage it. But now, it has brought now the issue of CBA, has brought the issue of SRC, has brought the issue of the COTU, I think those departments. Therefore, as a committee now, we need to bridge all those departments so that we can be able to come up with a clear way on how we can come to a compromise between ourselves and the doctors. At least they go back to work. Vilingo wa mauvo kwa vamusini wa Ilovi Nito wa Benjamin na mwaka Mwene kivila wanzama ya mbunge ya kaunti ya Makueni ile luongana na utumiku wa mbesa siya mwene ndi Jonathan Kimongo ni wawetakana livoti ya mwiki munene wa masabu maserikali Auditor General yulu wa utumi mudhuku wa Ilovia siya mwene ndi Makueni ya mwaka wa ngili na miongole na ile ngili na miongole na itatu ila yende kuwete ivyuvi ye mokone manzama isu na yende umidhiana Kimongo ula wale ananoneni wa Senator wa Makueni Daniel Manzo kana Governor Mutula Kilonzo Junior ni wetito ni mbunge ya Senate kusungia makulyo yuluwa livoti esu ni wakulia enende mama kuweni medhiwe na isyo na mayete la usungio wa mbunge mamina kweka ukunekeli yuluwa makulyo ala mokelitwe ni Auditor General Caleb Chalo nilivota wito kuma wote. Hivyo Mutula Kilonzo ameitwa Senate tarehe 25 mwezi huu. Hakuja kujibu maswali. Ni uneni wa Senator wa Vama kuweni Daniel Kitongoa Manzo akinenea chathini kimucha mathiko kuyake bwezi yothulono wasua Manzo akelesea yulua ripoti ile na umwene mulungi wa masavu kana Auditor General. Hiyo ripoti iko na mambo mengi sana baya. Nimeona mengine ni ya Kibula Kibwana na mengine kiasi aliwachia Mutula Kilonzo. Hivyo Mutula Kilonzo ameitwa Senate tarehe 25 mwezi huu. Hakuja kujibu maswali. Hajibu hiyo haja atuonyeshe ili Kibula Kibwana tumuite. Hatutakubali pesa yoyote ya Makueni kupotea. Na nimeambia kaunti ya Makueni itengeneze mabarabara. Bado mabarabara hawajatengeneza. Na hiyo ni kazi rahisi, kuna tingatinga ya kaunti ni kuaga tingatinga mafuta mabarabara itengenezwe. MC wa Mavende nula ingine wa mwene kivila wanzama ya kulunga utumi wa Ilovia siya kaunti dini wa mbunge ya kaunti ya Makueni ni wale ananoneni wa Senator Manzo akiweta kana Governor Mutula ndete to Senate kuthi kusungia mokulyo ma ripoti ino. Ingi nini Senator siya kana Governor ni wethitwe mbungeni kana mbunge ya Senate akasungia makulyo yulua ripoti ino. No nase kana umanulani na wone kana Governor ndete to report ya 2022-2023 etitwe undu wa report ya 2021-2022 ile tena maundu ame unena niwa oyu kwa nusio enende maelewe kana either yo practice governors kwetwa Senate maende makaelesia othukumi wa county na masabu ma county ethabe sinu itekwele kanesa na kila governor kuthi mbunge kusungia tiki kionena niwa oyu indini mwaka wina bwitinanga. MC uno waweta kana mbunge ya Makueni niyo ina mwana wa kuthuima livoti inu na kuendekethia alame na mavitio mose we matambya maki meo. Na ripoti ino ikuwetwa ku mitandaoni
ya 2022-2023 ilabe utwika nitabembesa mbau nienda kuwetakana report ino ni mbithi muno na nitene muno kwa mundu wa wote kuwetakana pena kindu kitekikenesa ningukulia enenthi mama kuweni methe wana wumisio na bunge ni kuwete report ino thini wa mithenya 90 uno report ino ila yaitiwe mbunge na komiti ya PIAC nitwanengiwe mithenya 90 nikatumisisye na tuiripoti mbunge anitwambiye process matuko 27 mwai muthelu twandikiye waziri wa finance timukuliti asungie siendo isu kwa kuandika na twamunenga mpaka matuko 19 mwai wutwe wa kana. Livoti ino inaona nitie muvetokano wa masavu nthini wa ndivisi ya miradi kauta ya maendeleo misala ya thukumi vamwe na mautio kati wa sindu ingi. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvoo. Mbunge cia Makueni yeka maundu mayo na kuthuima twitha twikwelesa ni chao kindini wa ile voti nini se aingi maybe munetha mwe kwa ta ile voti ukamana ni chao kindini twitha twikutabia undu kila kibundini kwambia uni twambia na kitwi tuthi masako na indi wa chuma twemini na kwa kaunti ya Makueni kundu kabetwe ni Vilingi wa Mauvoo muthenyane wa uni wa thantatu na wa chuma nikenda manyeni chao kindini wa livoti isu ikunene wa ni ateti nikenda na mo mainena ona kumwene nthi ukamana ili voti yesu ya siata kwou ti muungamo witu ni muungamo wa livoti ya Auditor General kwambia uni kivu location ya Katangi kaunti ya Masako. Daniel Ngandi pamwe na anini make ili ni komania enende mautwi wa Mekilingi na ula wa Mwambani ila siechua kaunti ya Masako itina wakio cha enende alamena vuya wa kwase sindu sio kumana na ithoko sia atui eli kuma Mekilingi na alama ende kutalanya wasio wa kwase malio kwanzite kueleka sievonguku 14 na ngite 3 na ila mesi isu ikutola na muti kwa kwithwa mayikiania ndawa kumana na ivadhokanyo ila methi tunasionekana kumina ndithia ya kila umwe. Ngandi ni waweta no kwithukisya kiyo cho na kutwaisya ukunikeli yulo wa sieko sia Kemena. Onesimus Chalo nilivota wituna no kulivota kivo location ya Katangi la kaunti ya Masako. Daniel Ngandi no umya mwamula kwi ekalimandwa ya Mekilingi na ila ya Mwamba na ala wakomana namo kuna nese mo wisioni isko bindani kawa visi wako kutwaisyo kunikeliwe dhoko ila siekite wiya NMD maisio isum. Ngandi na ole Mwamba na nini make eli nimekomanite na NMD itina kukwata livoti kana kwina NMD eli na ala matuane na mewethi tunangusa nisio na yukelo mo wone waiti ya mahali isi yivonde idhe yangu 14 na ili na kuye kwanza ita kueleka na ke unge ngitesi yake 3 inakwa na yukela umwe tula mutemo nyanyae kwa kwethia manotho the ikusia malio we adi wito lete tani mutumeo nagebetike Yesu ya lete tani ndio na Mungu kana bailiata ondo dina tani division yonde the wana jao na gute na tani division itesindwa ni ndwa na hiyo itanishinda Ujibe Mwambani. Hiyo itanishinda. Mwambani leo uko. Mimi hiyo itanishinda. Niko sawa. Na ninahakikishia nyinyi. Kazi ni ya madam. Wale wa mmetoka huko. Ninahakikishia nyinyi madam. Hiyo utaisikia tena. Na ukisikia tena nitakambu hapa. Ndinda James Iweta ngukosi yake 14 siakuye kwanza ita kueleka na USC motoi wake Julius Mutinda wendo ketha nwana asikienda wake Julius Mutinda isilia ndina wono wayengitesi yake 3 kendo kila kiatete wiya kati wa ekalina atuimamesi na kutuma madikilela kumando sunge wangu sanisio meweta kana mena wiya wenda ndoa kakwato kuna mwanene kumana ngusanisio isum aneka ndakitali wangalo kwa isia mumbuni na oka atanamba udima twajibupe polisi lake Nundu enda adile ipo lukikebo. Mamu ya oke atile nguku asisemita Maria ndika kabangu kai. Na weta ni chao. Nizumi. Jeni sumi. Wa suspect yeni bodi. Yeni wese mune. Ndio iwete zero ya mu. Ndia ile nasia nenganya. Nundu nye ya mwana maneno mama. O madam musi wese ndio baba. Takimwana. Takimwana ikuje ulozi nzingi lani. Vandu bewi. Ani waneni undu waneni.
Asini mukita kumbona ba. Mwana makine mwenda mukadipita tusele tulatuka aba. Mukati report. Yuni muondambo. Ndeni wa kikalo kiki Daniel ni wenda muwo weketho kavindani ka kutwa isyo kunekeli kumanya uwo wa ikusi nguku isu na ngite ingine wenda enende ma location kwekithia ni methwa na mavalua maitheka kana title deeds mamina kuthoa itheka eiweta itheka location ini ini sisithitwe yothothe ithoko muno Ragazzi tungo mukono batana tandatu mongo ya chao bandu bo mino thina mwe kunga mukono na wo na uko kwa poko kwa ningi wana ambie badi ogire kwa kila kisieni kumanza uthina na kumina badu na gachibu ya ziada muwo mundu wonde una uwite kitaka ala uwite onethoni ba asembe mituki kwanza taito Dilivota vilingwa movo Mutongo TV kumachua Neta Onesmus Chalo. Na ndi mutu wa muthemba ucio utugini wethawe museo na undu ingiti na nguku si ukulwaki mbua ya wua ila yende na ukosi wa isio nesiki pathokanio kaunti ya Masaku yekwatiwa kuendea nginya chumwa cha keli cha mwei wa katano mwaka uo na kuma vau yoleka one kwanana na obisa munene muveane wa ukunikeli wa Nzeve Dominic Chalo ula ingi wa kule enendi mevete nyumbani ilangu na ila itonya kuomboka uyoka ivinani ila na mo atongo i maende na ukule enendi maiketi kile kulikambusi siena kiwo kingi Daniel Mwangara nilivota witu kuma Masaku. Dominic Chalo ni ofisa munene wa kunekeli wa Nzeve kaunti ya Masaku elezekana mbweno jiende kwa namulo tula mwanenganite mwambililioni wa mbweno ya uwa yekwatiwa kuendea kwithwa yimbingi kina mwini wa katano chumwani chake livale kuoleka na kuthela. Twaisia undu twawetete katika utabiri twaitie uwa kana niwe kwithia ebindela mbwe kwithia ikwikwatwe kwithia yimbingi na niwo kana Masaku mbwene yuite nesa ta chuma kithelu na chuma kene kwithitwe kwina mbua almost kila bandu Masaku na mbua yitu twikwatise kwende onesa mwiwa kana wa katano mbua yambia kuoleka twibika chuma cha keli na cha katatu mbua yithela ono uyo voni wenda enendi maende kwithwa memetha na kwisuvia na misio leto na kumana na mbweno mbingi yende na kusiwa kwa mao kila mbosi ila siusie kiugu na kwikala nyumbani ila numu na kwivana na mutuo wa kwivitha ungua miti upande wa palato pakanite na Athiriva ye pakanite na Ilobi na Matungulu pama pakanite na Kiambu na Ngalisi ya Masinga pakanite na Murang'a andu ni mokulwa methe mesuvite nundu akwithia Ngalisi sina mbua mbingi na kibwe kitona kuka kuma Ngalisi kikakua andu kwa alama bakuve na mbusi situ cha usi wa athi na usi wa tana methe mesuvite na dams pia no siende kuswa kwa uno tahadhari alama gwinga na boats ila nini no sio kwithia mesuvite me kiwone keu muno mbweno ya uwa nithia wana itandaliki muno kwa uno sio andu methe mesuvite kwipitha ungua miti na kana nyumba ilete ndu muno ne kuona nyumba ici ciomboka tondu na mukwiwa sio ni siende yo likao na nyumba ila siakiwe tene imwe ni siende yekwika ati kukomoka kuno sio andu mesubiane na kwibitha ungua miti uwonde uka ivindani la enende mande na ukulo matume mbweno nesa kwa kuvanda miti kugetha kigu undu mwana kutwaisya maundu angi manema na kile kwisiania na nza na kwithiwa na ngetha mbingi. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kumuva kauntini ya Masaku. Ni uthuthio museo mbua ni yuite twisuvia na twisuvia tuvande miti twime ni kenda twivathane na myolio. MCA wa ward ya Matu Judas Mbilindawa ni wakulia enendi kuvanda kwi ivinda mbua ya mina na kuinga ni kana kwivetangana na molio ni kwitha no kwisila kuvanda tene kukatethesya kukitanza na kitumini kimba ya mukamba ivetangana na liu wa otelio ainene achalini cha mathiko twini wa kakumi ni Matu yata Judas ingi ni wamenda asia ikusuvia asia nasio na muno kumana na mbanga ila itonya kukania na kiwo ivindani ye ya mbua. Benimaka Musau na ilivote. MC wa ward ya Matu Judas Mbilindawa
ewetave na vata waene ndikosa evuso yako vanda kwetane kavindani kalambua ya mina na kuingani kana kukitana nanza nenda unena maundwele unwambe buya ndiye iba ke vade mundu tai mundani akaima usini wewe mbuya ndo zaitu wala munena vipi nondo mbuya zimete una ndo au nyambe wewe dele chao ngira cho uwe nenda umuna byo ndo ukewa mundu kwaza sia kwa itiele muonomo no muono tu na wauye zige kuni embane weze ndo bandete kesho asubuhi na uka mapema enda shamba sawa nige ndo bande weze ida wena kindu chao nyende bandete ndawa eweta no kwisela kuvanda ene ndi makeve tangana liwa molio na vena vata wa mokwe konya unduni wambanda no kindu kyo wa nemsi ya kai mundani akabande wono ngiona Yowa, na inokia. Nyendie ndando maito mapike zaati ondema onewa moli. Nina ina bishop wa Catholic na bishop. No manikingo. Na tuya ndo mandino, makaya unozi yangai muno, maya zianga indezia. No unengi brain zeo, au nenga aga zeo, na bandu bo yu yani wazanga yeke hata. Oite byanda ukekiona. Ona yezo ayoza tume make, kula woza mebe wa meunduti. Mundu wala ndo musi. Hai mundu wala ndo musi. Kwa ni mugula zio kuandaya, zote twende kazi, twende kwa shamba, twende tupande. Ati hivyo yangaya twende mgambiani. Ainenea utoini waka kumeni matu kavindani kalaivi kire cha dhini cha madhiko. Nwamenda siyonde kusovia siya sio kavindani kasi mesini na mono ivindani ye ya mbua. Kulu timinga? Limo maito nenda umaka there. Mana adone ngiye jana zitu singi very good condition. Yuko ngati hu? Aito nekola siya tabadani. Yule vinda ya mbua. Tezo obeziana zitu nigenda tukulu yibingwa. Mazi okeme in good condition. Ila manoke me jao. Mai yo. Tuya na siana ile kuhidi mazilanga. Tuya na siana ile kuhidi kotene kada idimani. Kila mulazo obe mwana wa jao. Onola umbete mwana na eva kubina. Mwana ne wa society na mwana ne wanga ikowo tukazia kada na mobile kama duke nono tima mwana ne wanga kwa udi so besiana ni genda school ibingwa to make sure tatu ongasiana zitu si in good condition sawa. Vilingi wa Maovo Mtongoi TV kumava kaunti ya Masako nyenita wa Ben Mosau ni masama kuthi umuone na nesoma utamani umwe huo ka ve mundu kwa sekarua okembola chau onandaingwa MCA evanga atoetie chau yu ozeto wa Mutongoi patonga kwa sia kawa sukari Mutongoi wa chama cha Kenya Martha Karua niwe waiseka nani moto eti yu Mutongoi sia ngwatanio ya Azimio Kedwa Raila Odinga no kudinga kwa sia yu kwa oyu matukane. na udhochandini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungu kila kikukia kila wathanthatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana chao wikala life with a control nunu na bakao ikale na control da yundu tonyakani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambiye ku depend na etha wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi woni kuyanza ni mauso wesia niwe atikoke Dial *811
464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811 464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Ailia one wa mwana waku na Hippo Junior account. Bingwa Hippo Junior account umunthi ubongene witu ulawipa kupe naku wiyone mbesa ila waiya iyongeleka kwa mituki. Tani ya useo wa uongele kuwa kilungu chaku ya na naundu waiya mbesa yani interest rate opamwe na muthenya waku tana kana fund kumia kana withdraw mbesa ute utilwa kendo na inge mbinge. Thoke obonge witu ulawipa kupe naku kana utukunie simu kwisila noti muonza ile nyanya muonza nyanya muonza kenda muonza ile kwa bombe yange. Karibu niende na kumanyithia ikundi bewa maana kenda cia aimikuma woni ni cie kifathokanio kauntini ya Kitui ni ciende na kutethekana cilingi milioni 3.5 ili kuma kwi serikali ya Kitui kwisira muvia wa uimi na uithia wa indo ingwatanio na ikundi ya National Agriculture Rural Inclusive Growth Project ila muvothi munene ni bengi munene wa nthi yonthe World Bank kielelo ni cha gukilia ikundi ii na kana kuendesha milati ya uimi kifathokanio ila ikundi isu ciithiawa nayo ta withia wa nguku uimi wa ndengu kati wa ingi. Minister muviani wa uimi na withia wa indo kauntini ya Kitui Mbaya Kimwele ainena itina wa unengane imwesia kana kunenga imwesia ikundi ii cheki cia ilovia ii na wakulia aimi kuthuthia aimi ala angi mate ikundi ni cia uimi malike nthini wa ikundi. Lina Musangi nilivota witu kuma mwingi. Minister uwa uimi kauntini Mbaya Kimwele onenea musini wa mwingiti na wakunenga ni cheki cia ilovia kwi ikundi kivathukanyo kilioni bunge cha mwingia katina mwingia yulu ni wawete sesoini kwithwa yuko ni ward cionza miongo na cia county inzi ni wawalani wake liwenda phase 2 karanoke none ikundi cia mwingi central na mwingi north na ni committee members almetwa community driven development committees CDDCs committee na katika CDDC no kila ward ilana kundi bangi na mradi uno wa NARIG National Agricultural and Rural Agriculture project tukwatana na county government twaningi kundi karibu mana kenda Kitui kionze kundi na wanatality kundi miongo 35 na niso tunengane na ikundi isu si katika sub county 5 nono project hiyo na katika sub county 5 Mingi Central, Mingi North, Kitui Central, Kitui Rural na Kitui East. Nikumana na kivala minister uwende na kumio kule kuya imino kenda maende kuyandikithi kundini nzikayo ni siotetheka kuma kuima wala ni uta no kenda kuende ya kukitana nanza kauntini ii ya Kitui. Neto kulia kila ward na imimoze meso vikundini kana vimatetheliswa. Serikali litethesia mungu ekaidivicho. Mwambane te kundi ni mwedhamwe na vinya mwingi na mwotereswa. Kimwele ni wakule ndongo isa ikundi isi ende na kuthukuma kwa umili unangwata ni ona memba o mathuthia methe awe makumba ni ngetho cio no kenda kuikithia ni makwata mathoa macio mama liumo na suo tu kule andu moze haimi methe ikundini ithi mombana ngetha yo itwa aggregation na ikundi icio zitwa cooperative kana ithile brokers na makateli mekwa zamani ya kuvinia mwini yuta kikundi kitu tukita CDDC moi CDDC CBO ina atongi officials ina account
na ndi cheki kuda katika account. Na katika kikundi kuu mena procurement unit, mena monitoring and evaluation, mena kila subgroup mena kutokulia atongo maikundino wona masokevya mekala na members manguruwazi na makwanisha undu mandikite proposal. Ama matongosia maikundi ii na alama amina na ukwata ilovia ii ni mathuthia imialange malike na kuyandikithia ikundini no kenda kutetheka yingi mokule serikali ya kaunti ii kwisila movia uwa uimi ima manzia masoko na dhawa musio wa maliumo. Andino wa tukwata na kuono kwa ikundi ni kututethetie muno undume kututethetie kuka twi bamwe nundu amina kwika atakikundi ni twithi tuna binya mwingi we maundu mana tutatonya kwika individually lakini tuoko kwa kikundi undumwe Tangune ward itutethekete ngalikoni ya wimi wa nguku wimi wa ndengu nitonete twina binya mwingi tuoka pamwe twitetheigwa ni ngwatano yitu cooperatives siketha ngwatano itono nene ya malimo nundu akwitha nitraveni muno ni mambloka na muimi akonoa netinani akukopeno liwa akopeno lakini uthi utethia andu angi ala matano Nguripota vlingwa mauvo kuma musini wa mwingi kaunti ni Kitui ni Lina Musangi. Tuma mwingi atongo yukuma matungulu na kaunti ni Masako ne manengane ngethi cia ukia kisio kwa musi wa unaono kitia kivela cha uyumbe kile ni mbunge cha matungulu usakwani ni muvetu Dr. Philip Munyao kana munyambo wa matungulu na ula utiwe ni thayo aikwata uiti sibitali ni umwe musini wa Ilovi itina wa kukonwa mbangane ya lelo kwiwa chumwa muvetu matongo iwe ni muyumbe wa matungulu Steven Mutinda Mule Munyanya wa Mwala Engineer Vincent Musioka Kawaya na Anastasia Mwendo ulani muteti kumangalekoni sia ya tanima wetakana ni ukuno muno kwa enende na kisio kiu cha matungulu kwa kumwasia mutongoi ula savali yake ya uteti ye enambi sia kuyana nesa. Tikendu kila isi kwa asia mwana we eja Dr. Philip na somete. He was a worth competitor in last election in Matungulu. Na tuwe na we kwatyo na ake muno for the future and mama Tungulu. Sumaile itatundelu. Nituonete wave ya accident binge in the country. Ila claimate so many lives. Etu ukulia silikali na tuikulia anduma NTSA na tuikulia muno police traffic officers. And the metho kuhakikisha ebindaye twina ikumbinge kwisila mbangane sia lelo ni makondro mwene ndi mateleba nikana wisaithia twindana ikuinge siano sia mbanga ya lelo. As well, Tachama, we see Munyambo one of our very strong and promising persons. Lady to a pioneer wito wa maundu ma chama cha UDA katika gisio cha Matongolo na ula tu rilayana katika sindu bingi muno katika network situ to a very very instrumental katika kututethesha kusolve structures na Tachama Ntani National Organizing Secretary wa UDA ngwete also pole sia chama kwa musi wa Philip kwa kwa nduma Matongolo onde ne munenge pole ya mwanya na ndimu yakana tweet kilo kana be mibango ya ndo na be mibango ya ngai twi na mibango mbinge muno na munambo lakini tuyesi kana ngai na mibango mbinge nake as well. Ni twithirwo nake for some time na nwithirwe to support muno na ni wasio munene onaeka kwa family kwa itu ithio onde tapati ta chama cha UDA. It's a big loss na indi wakati ni wakati wa andu kuboyana ti wakati wa kuanzisha kwasia waiwe ndikina ekiona twete family mboyani yunundu nimo need prayers zaidi kuliko kunena. Na indi ni ngeri cia ukia kisio kwa andu onthe ma Matungulu na anyanya make onthe
Ondui Munyambo na nyanya aingi mononondo kuma kiko chake tika umundi kioko nonie anyanya make aingi mono na maisenga nondo kikitikie heo munyanya wakwa na kati wa andu aingi ala me kana meba kube nake ainde thio mwana muo Munyambo twisongana mbe kuyana na ukunikiliwa oyimituki wa ikundi ya for track ni kana kilingu cha 50 na nyanya yulwa yana cha Kenya meona ndi ya Kenya yende na mono kumana na wambatu angalama ya mekalile na kukosekana kwa mawaya kabinane kauli vote ni bidhoia kana President William Ruto na grade ya C na kemunini wake Rigathi Gachagua D ndene wa uthukumiwo. The direction the country is headed currently, 58% feel the country is headed in the wrong direction. For those 58% who mentioned that the country is headed in the wrong direction, the key issue that they've tagged to that is 64% who mentioned 64% who attribute it to the high cost of living. I believe within the period we were doing this in March, relatively cost of living was a bit high in terms of household goods or anything that somebody was buying. The dollar was a bit higher that time, and it would have been attributed to the contribution to that wrong direction. In terms of governance, we had a question. We wanted to find out now, looking at the government, they've been in power over a year now, can report that the presidency, or the president in itself, not the president, the president scored a mean rating of 52%, which gives him a C constant grade. His deputy scored 48%, which gives him a D, constant D. The National Assembly scored 53%, which gives them a score of C. The Senate tried. They would have gone to the university with a grade of B constant. That's the Senate. Judiciary would have also scaled through to the Institution of Higher Learning because they scored 67% using that education grading. And the opposition scored 62%. They've also earned a B. The cabinet secretaries collectively, the 23 of them, scored a B constant. So they've also would have scaled. But overall ratings for the entire government stands at a C. wa maundu mande sianza Musalia Mudavadi ni wakanya mevea kunengane mavadua maudhukumi kwa makambuni kivathokanio va Kenya Regulatory Authorities Agencies yolo kwa ni anasi kusia ulusani ainene accountini ya Mombasa. Mudavadi ni wenda mevea ila isio akana mevea isio vya komiti si mwanya sia kukitana na kitauki cha ulusani na kuikithia mbesa sia mwenendi ni sia atomika undu violate Mombasa. Honorable Masana. During the meeting of the National Development Implementation Committee, where we work again closely with the head of public service, in which the principal secretaries present today would have attended, we touched on the EACC report and template, and it was agreed that each state department would establish a corruption prevention committee. Now, this is very serious because you have to report back to the head of public service and be very deliberate. Confirm that you have set up these committees. Give him the names of who are in those committees so that it is not just a verbal communication. Let it be very clear that you have done so.
And the way the PSS did it, PSS are the ones to chair those corruption prevention committees in their ministries. We would expect the CEOs of all the regulatory authorities to also chair that particular committee so that we can deal with this corruption issue. The headlines we have been seeing are not good for us. They are not good for the country. It becomes awkward when some of our key development partners are citing this as an issue that is obstructing very strategic agreements that we want to enter into. So please, let's look at that area very, very effectively. I challenge all the agencies to do the same, that is, establish the corruption prevention committees and institute measures geared towards wiping out avenues for corruption in line with the lessons contained in the EAC report and template. Aya naende usutiwa muthia yunenge weno yevano ngonengelelie mbe wa tongoi ma maskauti hala ni kivathukanganya kuma nthi kivathukanganya vaile mbetani ya Afrika ni makomanyite kauntini ya Embu kithitoni cha kuvundisya amuika aingi kwikonia na uskauti mavundisyo na ala ni machumwa kimwe na ala malanitwe ni ikundi ya World Bureau Support Center maitete vamwe ndongo ikuma Kenya, Tanzania, Uganda, Eswatini, Zimbabwe, Burkina Faso na South Africa. The channel of reporting in our is involved and so on. So as here we are having a joint training for adults. In scouting we call our trainers assistant leader trainers and leader trainers. And the role of these trainers is to ensure they support their National Scout organization in developing the capacity of the unit leaders. And these unit leaders, these are the people whom you see with children in functions in the country, in various countries. Here at Embu Scout Center, I think we have also made history, bringing over 130 participants to this county. And these participants are coming from Zimbabwe, Uganda, Tanzania, Zimbabwe, and Burkina Faso, and also the large majority from various counties of Kenya. So it is a high-profile training which we are having here. Our role as a regional office, as a World Scout Bureau Support Center, is to ensure that we build the capacity of the National Scout organization. So we cannot go to the group. So these people who are being trained here, they are representative from those countries, and their role is to go and train those unit leaders who will then train the young scouts. So their main role is to implement the scout program. Ningependa tu kuhimiza serikali ya kwamba sababu walimu ndio wanashughulika na haya mambo ya scouting. Sasa kwa hii training yetu tumetrain walimu ambao wanaenda kutrain walimu wenzao. Wakati ambapo TSC inafanya promotion ya walimu, inafaa factor in walimu ambao wametrain kama scouts, kwa sababu hawa walimu ndio wana deal na watoto kule chini. Na indi maskauti ezikana tongo yasima maskauti nimbe wayana yemwe na miongo atatu kuma ndeke vathukangania lembetani ya Afrika. Vuno tuvika muthia na niando sisi mawatumani mavuthu David Mwembitho kayasya Erastus Infotrack niyo lile point siaila kwitha ne 88% to 58 ene ala rivoti ya Infotrack kwetakana 58% kana kilungu cha miongo atano na nyanya ilwa yana cha Kenya kiona ndia Kenya yendete na hii okay, na akasya Ruto ile kwitha na D haubania na Gachagua na ndio senyo woni wake nene ayo lwa rivoti yesu
ya Infotrack ila yethiwe yuma muthenyani wa umuthi na kweta President William Ruto uthukumini wake na grade ya C nake Rigathi Gachagua ena grade ya D. Vauni batofika muthia wa bilingi wa mauvo ni muvea kwa ala onthe twatethanicia kwa ilia muvea yo mwanya kwa kwe musiaisia nondu watambanya na kwanginya twafika muthia nake ula walila mauvo kwanzia ya meko ni Sharon Ndinda nitwera sasikitho kwanzo mo ni kwendea kiwio cha kwa ila twithiane wa chuma twekiwaji nthini wa kilungu cha ikumbia siasa kwambia saa 3 na kana saa 3 shapa na ndukolwe kwambia une saa 1:30 wa wio nginya wa chuma twitha twikwetea ripoti si mwanya yulu wa mitumile ya Ilovia thini wa serikali situ cia kaunti ya Kitui Masaku na Makueni wala twitha twikunikila ripoti ya mwiki munene wa Masaku Auditor General tumane undu Ilovia itumekangite thini wa kaunti situ kwa oyu tiwanesa kiwio cha kwaila ni saa